Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Назіраць за нашым эфірам можна праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакце, Аднакласнікі, праз канал YouTube і таксама, натуральна, праз плеер, убудаваны на нашым сайце, можна нас слухаць. Сёння 26 красавіка, 32-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі, і наш эфір прысвечаны таму, як адбывалася гэта аварыя і таму, як ліквідатары жывуць у Беларусі зараз. Наш госць Іван Віткоўскі. Прывітанне, Іван. Добрый дзень. Таксама ў нашым эфіры старшыня беларускай партыі зялёных Анастасія Дарафеева. Прывітанне, Анастасія. Іван, як здароўе? Найперш хачу вас запытацца. Ну, зараз цярпіма, можна так сказаць, трошки стабілізировалася. Я час ад часу курс лечения провожу, які вже я знаю, що лечить, як лечить, на трохи допомагає. А потім, як починає рушитися, знову. Колькі вам зараз гадоў? 58. А колькі было, калі адбылася аварія? 26 гадоў было, я жил у Припяці. Іван працаваў электрыкам на 4-м энергаблоку, менавіта на тым, дзе адбыўся выбух. Я так правильна? Гэта так. Так кажу. Да. Дзе вы былі ў той момант? Гэта адбылося ўночы, наколькі я памятаю, на 26 красавіка. Дзе вы былі тады? Я був со сваім сыном малым, 1,5 года яму у кватэры у Припяці. У Припяці. В горадзе Припят, да. А ў Припяці якая адлегласць да станцыі? Если брать через город, километра 3 будет. А сама станция от города через железную дорогу 1,5 километра. То бок праз горад гэта па аўтадарогах, а напрямую вось так вось, да, гэта кілометра 1,5. Да. А ці памятаеце вы той момант? Уночы вы спали? Да, проснулся. Может, я не думаю, что я от взрыва проснулся. Может быть, совпадение. Проснулся, ничего такого подозрительного не заметил. Раніцою я тільки встав, бо треба було малого везти до батьків у село картошку садити. Я встав і хотів купити білет, у мене це не вийшло. А як це було? Купити білет, це треба було куди їхати? Моя жонка со своими братами сели в пятницу, конец рабочего дня, на мотоцикл поехали в село. Там 18 километров до тещи всего, чтобы в субботу садить картошку. А мы малого, вон то в батьку, то в бабы был, то в одной, то в другой. А то привезли в Припять якраз на этой долбаной прививки, короче. Привели его, и не было же на мотоцикле места. Так я должен был в субботу его уже на автобусе привезти тоже туда, до наших батьков. Вот. Чому не отрималося это? Раненько, пока еще малый спал, я решил сходить на станцию, на автостанцию, купить билет. Выхожу со двора, уже получается, уже рано, с выходов, с выездов от домов сюда, на перекрестках уже фактически, не на всех, может быть, стояли уже военные и милиция. Я пришел на автостанцию, автобусов уже трохи было, но бачу, что никто билеты не продает, никуда никто не едут. Начинаю спрашивать, а в чем дело? Да уже и сам бачу, там горбатый мост через железную дорогу возле автостанции, что горит четвертый, я не знал, что 4-й блок, я-то не поверить ніяк не мог, на станции бачу, что горит. То бок над лесом уздымаўся дым ці огонь? Нет, там у нас у горбатого моста прямо видно станция. Прямо видно, что вверх такое, оно меняющее, то желтоватое, то синеватое такое, столб пламени. Вы кажете, что не можете поверить, это значит, что вы... У прынцыпе, не ведалі, што адбылося, ніхто вам пра гэта не сказаў. Пра ўзрыў ніхто не гаварыў, і мы не знали, можна сказаць, аж до воскресення. Я мог поверить про... А гэта была субота, так? Да, это была субота, да. Дзень, калі адбыўся выбух, гэта была субота, выходны дзень. Да, я мог бы проверить про что угодно, что-то горит, я мог поверить, но что взорвался блок, это не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. А чему вы так лечили? Там сильно богато защит стояло, а мой один из Шурина, он работал в системе управления защитой реактора. Он для него это был шок. То бок вы верили ў тое, што гэта настолькі сучасныя тэхналогіі, якія не могуць даць збой ні пры якім збеге абставінаў, так? Не так, чтобы я у сучасних технологій був, блок, може, і не такий вже совершенний був. Просто, що ті, хто його проєктували, вони задумували, щоб він все-таки безпечність задумували. Но чоловік же создан так, що він придумав, він же ж може це все обойти. Отак і зробили на Чорнобильському блоку. Скажите, атрымалася так, что вы хотели з'ехать, але засталіся ў горадзе? Неправильно была организована вся система. То есть, ніхто нікуди не їхав.
Автобуси тільки накаплювали. Їх там така верениця стояла туди в сторону Чорнобиля по той дорозі, що там їх кінця й берегу не було. Но ніхто нікуди не їхав. Не було такого, що собрались люди, посадили на автобус і їжджайте куди-небудь, аби подальше, розумієте? Тобто люди стояли в автобусах закриті? Розворачувалися, йшли додому, було время, не було чим зайнятися. У мене малий в пісочку колупався, я сидів радом, пережидав время, тому що інформації ніякої. Автобуси не йдуть, родні поїхали до своїх, чим зайнятися непонятно і що робити непонятно. Така була. І що відбулося, так само не зрозуміло. Да. Знали, що горить, а чого горить, ніякої інформації. А коли ви довідалися про менавіта ось вибух на 4-му енергоблоку? Аж у неділю, я теж радіо, там же у нас і місне радіо, ну, то есть, Прип'ятське було, нічого не говорило, приїхав один із Шуринов, в город ніколи не пускали, мотоцикла кинув там аж у Нових Шепелічах, прийшов пішком, знайшов нас, мене з малим, ми встретили нашого начальника цеха, по-моєму, питаємося, що таке, і що, ми ж роботники станції, що нам у понеділок робити, нам на роботу йти чи ні? Тобто, ви представляєте, наскільки незнання було, що произошло на цьому 4-му блоку, в кінці концов. Він каже, хлопці, я сам нічого не знаю. Каже, був зрив. Він каже, ну як це взрив, як це блок можна було взорвати? Я не вірю. Каже, тим не менше, є таке. Що робити, не знаю, коротше, розбігайтесь то куди. У 12 часов об'явили, що в зв'язку з аварією 12 годинаў апоўначы. Не, дня, аж у неділю. У неділю, 12 годин дня. Об'явили, що буде евакуація. От тоді, мабуть, ті всі, що накоплені автобуси, вже об'явили людям, щоб збирали речі, тільки саме необхідні, і вже почали погружати. Ми на автобусах не поїхали, бо вони всі ж в основному в сторону України їхали, а нам треба в сторону Білорусі. Ми пішли пішком туди до мотоцикла, сіли, поїхали і собирались, звісно, картошку кидати, але вже не пам'ятаю, вже, чесно сказати, чи кидали, чи не кидали. Знаю, що Шурин ще хмизняк рубав, щоб більший кусочок землі захватити. То це було. Тобок, і знову ж, ви ось у неділю не уявляли масштабу, що треба бігти, як ми гадали від цього регіону? Ніхто ніде нічого, ніякої інформації. Ми то представляли, що це така радіація. Ну, а хто нам тут дозу? Тобто, гамма-фон нам же ніхто не сообщав. Тобто ми представляли там повишена, хай вона в 100 разів. Предполагати можна було. Но ми ж не знали, що це ж не в 1000, а в мільйони разів вона там саме превысила. Вось мне мае бацькі распавядалі, што у траўні 86-го, 1 траўня яны ўзялі мяне, ну, мне было 2 гады, яны ўзялі мяне на першамайскую дэманстрацыю. То бок у Мінску яшчэ 1 траўня ніхто не ведаў, што адбылося. Ішоў дожджык, яны казалі, да, усе былі радасныя, са сцягамі, ішлі праспектам, да, і, ну, вось гэта было абсалютна звычайнае свята. Анастасія, а вы памятаеце, ну, не вы, да, ці распавядалі вам, дзе вы былі ось у красавіку, у траўні 86-го года? Я нарадзілася ў Мазыры, Гомельскай вобласці, таксама блізка, але на той момант мой бацька, ён быў ваенным, і моя сям'я жыла ў той момант у Варонежы. То бок далёка. Так, далёка. Але я памятаю, што мне бабуля расказвала, я думаю, што гэта было значна пазней, чым 1 траўня, калі ўжо з'явілася нейкая інфармацыя ў газетах, напэўна. Яна казала, што там вось, дзе быў вялікі агонь, там загінула шмат людзей. Я тады не вельмі зразумела, як гэта. Але мае бацькі потым, ну, пра наяўнасць інфармацыі, напрыклад, пра тое, ці бяспечна гэта, ці не, мае бацькі потым павярнуліся назад у Мазыр, ну, я, власна, ўжо ў 1 клас пашла ў Мазыры, то бок яны павярнуліся з 2 малымі дзецьмі на тэрыторыю, ну, гэта адбылося таму, што яны не ведалі? Ну, яны ведалі пра тое, што там Чарнобыль штосьці ёсць, але пра маштабы яны не ведалі. Яны пачалі ўжо вельмі здзіўляцца, калі прыехалі. Ну, в сэнсе, там былі такія моманты, там казалі, я помню, мама казала, што што такое сметана толькі для дарослых, напрыклад, прадаецца, ну, то бок з мясцовых нейкіх. І былі нейкі там ім казалі трошкі, што трэба рабіць ці не рабіць з дзецьмі, але чаму, як і гэтак далей, такой інфы не было. І толькі потым уже пазней пайшла нейкая, можа, праз пару год нават. Ну, в сэнсе, там, я помню, што была нейкая гісторыя першая, калі пра ёд даведаліся, але мы гэты момант не засталі. І народ казаў, што шмат хто, напрыклад, не ведаў, ведалі, што трэба піць ёд, але не ведалі, што гэта антыструмін, таблеткі, ніхто іх не выдаваў, і людзі пілі, напрыклад, проста разбавлялі ёд вадой, атрымлівалі там апёкі. Можна сказаць, што пашлі не пілі, тому што ён же на вкус праціўны. Ну да, ну хтосьці, вось у мяне, напрыклад, адна з знаёмых маёй маці, яна зараз трапіла вось у шпіталь, і у яе выявілася алергія на ёд, ну, вельмі анафілактычны шок быў. Выявілася, гэта было таму, што калі вось яны тады ў маладосці все
таким чынам спрабавалі абараніцца, хаця проста інфармацыі не было, было все на самадзейнасці. То бок вы апынуліся ў такой цікавай сітуацыі, калі ўсе імкнуцца з'ехаць з Мазыра, так, з тых жа гарадоў, якія навокал былі, з той жа, магчыма, на Роўлі, да? А вы вярнуліся назад праз тое, што, у прынцыпе, не вельмі ўяўлялі, што вас там чакае. Мазыр быў, так, на Роўлі Мазыр не эвакуявалі, але ён быў вельмі забруджанай зонай. Нават з Кіева, наколькі я ведаю, было вялікае бегства ў тыя першыя дні, калі інфармацыя ўсё ж такі прасачылася, так, а Кіеў ён увогуле далёка ад станцыі, да, Мазыр нашмат бліжэй. Так, так. Іван, давайте вернемся да тых дзён пасля аварыі. Вось прыйшло пытанне ад нашых слухачоў. Як фізічна асэнсоўваецца радыяцыя? Вось гэты фон, можа, вы можаце прыгадаць? Баліць галава, што вось скура, да, чалавечая, не ведаю, калі са страўнікам што-небудзь адбываецца. Якія ў чалавека вось асэнсаванні, калі ён трапляе ў радыяцыйную зону? Ну, так, як я это ощущал, я могу примерно так сказать, свое мнение. Если малая доза облучения, человек может даже не замечать в то время, когда он облучается. Я так вот думаю. То есть, я же работал вот на станции. Если в малой дозе я был, организм, если здоровый, конечно же, то ты почти не замечаешь. Недомогание. А когда чуть-чуть уже начинает превышать, недомогание, такая усталость, неоправданная усталость такая появляется. Перший симптом – это стома, да. Так? В'ял, як ватний робиться. Вроді би ж я не лежу, не можу, нема сили щось там робити. У мене, наприклад, голова. Потім уже з временем особливо. Так голова болить, що просто здурити можна. Для мене це було хуже зубної болі, понимаєте, такі головні болі. Такие головокружения. А когда уже, вот я попадал на 4-м блоку такие уже сильно грязные помещения, там як трошки починаєш, довго буває, не співаємо щось зробити, те, що нам там положено зробити, допустимо, на цій відмітці, у цьому помешканні. Уже явно, уже чувствується, що мозги починають пливти, що ти вже не контролюєш обстановку. То есть тобі вже як-то безразличие становиться, вже там не думаєш про того чепчика, про що. То есть, понимаешь, що треба быстрее. Гэта ап'яненне, ці гэта страта прытомнасці, вось з чым можна параўнаць? Вот с опьянением то може і можна. Тільки що такое якесь неосознанное і такое безразличное. То есть, получается, если хто-то доходить до того, що якщо нема нікого більш свіжого, то ти можеш навіть і не осознавати, що треба утекати оттуда. Понимаете? Поки ми ще свіжі, ми туди йдемо, спочатку йдемо, потім быстрым шагом йдемо, потім біжимо, тому що бачимо, як уровень радіації росте, і быстренько там робимо. А потім вже тирається осознаність, в якій ти дозі знаходишся. А зараз прийшло в голову параўнанне. У Гаррі Поттера є такі істоти, дементори, які висмоктують з чоловіка становчі емоції, все становче, да? І чоловік ось робиться таким абияковим, смурним, да? Магчыма, гэта подобно. Я думаю, что это может, физиологически, может это связано с тем, что какие обменные процессы уже, это же на клеточном уровне изменения в организме начинают происходить. Может, какие обменные процессы начинают нарушаться, или не быстрее, или не хуже. И поэтому неправильно организм срабатывает. У нас же мозг, у меня, кстати, заболевание, диагноз поставили, який лицевую болезнь мясником уже не ставили, поставили диагноз органическое поражение головного мозга, радиационная генеза. То есть, получается, оно на мозги уже, у меня там были поражения зон, там разных, это самое вся. Так, наверное, вот... Про гэтага мазырскага доктора... Сябры, пераб'ю вас. На жаль, час нам перапыніцца на кароткую музычную паузу і выпуск навінаў. Пасля мы вернемся разам з ліквідатарам Іванам Віткоўскім. Мы вернемся на Чарнобыльскую АЭС, распавядзем пра тое, што ліквідатары рабілі ў першыя месяцы пасля аварыі, а разам з Анастасіяй Дарафеевай, старшынёй беларускай партыі «Зялёныя», пагаворым пра тое, як ліквідатары жывуць сёння і пра чарнобыльскі шлях. Крыху заставайцеся на Еўрарадыё. Молчат о главном. Я безоговорочно верю
их движением плавным. Я пробираюсь все глубже, пропускаю углы и заборы, не отражаюсь в лужах, не вступаю ни с кем в разговоры. Горят мои фотографии, умирают. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Савет міністраў Беларусі вызначыў паслугі, за якія дармаеды, гэта значыцца працаздольныя грамадзяне, не занятыя ў эканоміцы, будуць плаціць па поўных тарыфах. У пастанове ўраду ад 24 красавіка згадваюцца гарачае водазабеспячэнне, газазабеспячэнне і цеплазабеспячэнне. Нагадаю, Лукашенко падпісаў дэкрэт нумар 1, абноўлены дэкрэт аб дармаедах нумар 3, які прадугледжвае меры па спрыянню занятасці насельніцтва. У пачатку красавіка ўрад вызначыў, хто будзе трапляць пад яго дзеянне. А вось тое, якія паслугі людзі будуць аплачваць напоўніцу, стала вядома толькі цяпер. У Гомелі адбыўся разбойны напад на аптэку. Увечары учора ў памяшканні зайшоў мужчына, які прыгразіў загадчыцы ножом. Забраў 360 рублёў з касы і ўцёк. Міліцыя распачала пошук зламысніка. На адной з вуліц заўважылі мужчыну, які падыходзіў па прыкметах, яго спынілі і знайшлі грошы ды нож. Распачатая крымінальная справа. Затрыманаму 33 гады. У авальнай зале беларускага парламенту, дзе народныя абраннікі прымаюць свае лёсавызначальныя законы, распачаўся маштабны рамонт коштам у $2,5 мільёны. Падрадчыкам работ з'яўляецца Управленне адміністрацыі прэзідэнта. У нашай краіне заўтра чакаецца дажджлівае надвор'е. Калі ўначы дажджы будуць яшчэ мясцовымі, дык па ўсёй тэрыторыі краіны яны распачнуцца ў дзень. У асобных раёнах будуць і навальніцы, а парывы ветру будуць сягаць 20 метраў на секунду. Уначы тэмпература паветра ад 2 да +7, на поўдні да +9, а ў дзень 11-13 градусаў вышэй за 0, на поўдні да 17 градусаў. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вяртаемся ў жывы эфір Еўрарадыё. Нагадаю, нас можна слухаць праз плеер на нашым сайце, і нас можна глядзець зараз праз сацыяльныя сеткі, ВКонтакце, Facebook, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Там жа можна задаваць пытанні. Сёння 26 красавіка, гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС, і наш госць ліквідатар Іван Віткоўскі. Прывітанне, Іван, яшчэ раз. Добрый дзень. І старшыня беларускай партыі зялёных Анастасія Дорофеева. Прывітанне, Анастасія. Мы абмяркоўвалі сімптомы, якія чалавек адчувае, калі ён трапляе ў зону радыяцыі. Абмяркоўвалі тое, з чым вы выйшлі з гэтай гісторыі, але на гэтым перарваліся. Я так разумею, што вось параза галаўнога мозгу гэта не ўсё. Дарэчы, задаюць пытанне наконт вашага даволі экзатычнага знешняга выгляду. Гэта таксама страта валасоў звязаная з вось наступствамі аварыі? Ну, я своими словами скажу. Я так думаю, что, ну, во-первых, я очень здоровый человек был. У меня и нервы было, психика, все было капитально. Поэтому я, наверное, прорвался. По той дозе, что я получил, я, честно сказать, думал, что все. Был такой период, что сначала ничего, а потом как пошло. Это внешний вид, это да, это следствие. То есть, что у меня болело? Короче говоря, потерял я 20 килограмм примерно, ну, 20 килограмм ровно. Вы зараз вельми худые. Весу потерял. То есть, по моим словам, организм просто съежился. То есть, минимизировался, лишние затраты, чтобы ничего не было, то есть, волосы облезли, зубы пошли, кстати, были выпали, кости рыхлые были, это самое, вес снизился полностью, заболеваемость улучшилась, тело начало гнисти, буквально любая раночка, это самое, начинала гноиться, начинаешь тут вроде бы заживая, а в бок ползе, елки-палки. Ну, короче, не знал, уже я опускал руки. То бывает трошки, как начну чуть-чуть лечиться, это самое лучшее, а потом зной идет. Я считаю, что самый диагноз, который мне правильно поставили, кроме того, что вот сначала поставил это органическое поражение головного мозга, меня, як все, когда вот тело гнило, направили меня в кожен-диспансер у Мозырі. Человек своей рукой записал мне в карточке СПИД чернобыльского типа. И на мою точку зрения, это был самый справедливый диагноз. То бок это параза иммунитета, тотально. Да, потому что, як расшифровать? Синдром
Иммунодефицита есть, он прямо у меня на лице написано, синдром иммунодефицита есть. Приобретенный, я же его не врожденный, приобретенный. А де його приобретенный колорички з вудочкою? На 4-му блокі. Тобто, це був справедливий діагноз, такого... Коли щиро, такого діагнозу ніколи не сустракав і ніколи з ним не сутикався. І більше після того і спеціалісти другі казали, що не можуть тобі такий діагноз поставити. Я говорю, тим не менше, провірте запис у їхніх... Скажіть, Іван, де ви зараз живете? Зараз я живу на Ровлі. Вы засталіся там, де народилися, далеко від станції? Ні, я живу в Києві. Ага. Я ж як работав я ж до аварії работав, жив в Прип'яті, примерно десь 2 года на 4-му блокі в цехе ТАИ группа вспомогательных систем реакторного деления. А после аварии, когда мы все разбеглись, не знали, куда шо и куда нам приткнуться, начали же сказать, куда нам, я ж типа на работе числюсь. Мы нашли у Полесском, перший город от нас був саме, штаб там создались. Я, як все попав у той штаб, і був задействован на ліквідацію аварії вже, вахтовим методом. А після того, як я некоторий час побув по цих вахтах, у Києві дали квартиру. Я там трохи пожив, а потім, коротше говоря, вернувся до батьків, тому що тут батьки, воно ж старі, туди-сюди, і брати, всі. Тому з тих пор так і живу на Ровлі. А як ви лічите зараз, ось ваше особисте міркування, зараз там жити безпечно? Я маю на увазі радіацію. Якщо б хтось свіжо приїхав на Ровлю, то ще я так скажу. Ну як, розумієте, якщо б у нас були здорові зарплати на Ровлі, і можна було б обходитися без подножного корму, так сказати, без тих продуктів, які ми вирощуємо, без того, щоб тримати господарку, то ще може так-сяк. Так як ми живемо сравнительно бідно, люди живуть, хто має свої городчики, питаються і картошкою, і своїми всіми овощами, і фруктами. А це вже не внешнє облучення, то, що гамма летіла, де полетіла. Так, як я дозу отримав, я в основному гамма-дозу отримав. Ясно діло, що і альфа-бета в організм попала. Альфа-бета трошки посильніше, розумієте? І як я можу сьогодні, я ж не спеціаліст, сказати, безпечно чи небезпечно? Вы же понимаете, это же не разовая доза большая облучения. Як вона дійствує, я на собі испытал. А як дійствують малі дози облучения на організм? Кожну хвилину, в принципі, коли там знаходишся. І накаплюючися. Анастасія, ці є які-небудзь медицинскі, экалагічны кансенсус наконт таго, як з гэтымі дозамі? Гэта вельмі вялікая праблема, якую закрануў Іван зараз, таму што на гэтых тэрыторыях забруджаных, якіх зараз немагчыма дакладна падлічыць, таму што іх увесь час ачышчаюць подпісам цудоўным і выводзяць з гэтай зоны, лічаць нармальнымі, аднаўляюць земляробства на іх, там лесагаспадарку. Так вось, на гэтых тэрыторыях пражывае каля 1,5 мільёнаў грамадзян Беларусі. І ўсе гэтыя людзі, яны падвержаныя рызыцы менавіта атрымліваць гэтае невялікае, але на працягу 20-30 гадоў гэтае аблучэнне звонку, ад пылу, напрыклад, яны таксама могуць трапіць гэтыя графітавыя частинкі, якія ў полі. Гэта па статыстыцы, напрыклад, па раку дыхальных шляхоў трактарыстаў вельмі бачна. Гэтыя людзі пастаянна, у тым ліку дзеці, яны могуць атрымліваць мікрадозы ўвесь час з харчаваннем, з вадой. То бок у тым рэгіёне да традыцыйных рызыкоўных прафесій, такіх як пажарныя, міліцыянеры, дадаюцца яшчэ і абсалютна мірныя, такія як трактарысты, проста таму, што гэтыя людзі праводзяць шмат часу. Тыя, хто ўдыхае шмат пылу, больш магчымасці. І зараз гэтая самая вялікая праблема. Вы пытаецеся ў мяне пра статыстыку. Самая вялікая праблема зараз чарнобыльскіх рэгіёнаў, што вывучэння, такога адпаведнага вывучэння таго, што там адбываецца, адпаведнага моніторингу, адпаведнага медычнага скрынінгу і вывучэння стану здароўя людзей, уплыву на іх радыяцыі не вядзецца. Фактычна, тыя вучоныя навукоўцы, якія займаліся гэтымі праблемамі, на жаль, сыходзяць з жыцця. Вось у мінулым годзе сышоў акадэмік Яблыкаў, які вельмі грунтоўны, такую ён працу зрабіў, такі фаліянт, які расказвае пра тое, як абараніць насельніцтва на гэтых тэрыторыях. І там ёсць шэраг мераў, і мы пра гэта кажам, мы будзем казаць сёння на чарнобыльскім шляху яшчэ, ёсць пэўны шэраг мераў, як знізіць гэтай рызыкі. Канешне, ты радыяцыю, зачысціць гэтую тэрыторыю немагчыма, але магчыма зрабіць жыццё больш бяспечным. Там ёсць пэўныя меры па сельскай гаспадарцы, напрыклад, пэўныя сродкі вядзення сельскай гаспадаркі. Там ёсць пэўныя меры, як трэба маніторыць стан накаплення радыяцыі, асабліва ў дзяцей. І можна прадпрымаць некаторыя медычныя захады, каб знізіць гэта, але гэтага не робіцца. І яшчэ вось таксама пакойны Несцярэнка, які займаўся вельмі гэтымі, прапагандаваў якраз працу з
з і чарнобыльскімі дзецьмі ў гэтых рэгіёнах. Я памятаю, што я ў школьным узросце таксама трапляла ў гэтую вось праграму, калі за намі штосьці адсочвалі, а потым все знікла. Бандажэўскі, ён жыве ў Украіне, робіць даследаванні в Украіне, ён не ўязны в Беларусь. Ну, і, дарэчы, это звязана з яго працамі? Ну, дакладна, вы можаце пагугліць, вельмі цікавая гісторыя ўвогуле з ім. Але і гэтае пакаленне вучоных, навукоўцаў вельмі моцнае, якае займалася медычным, хімічным, фізічным гэтым вось маніторынгам, такім цэльным, яны былі выцесненыя з гэтай сферы, яны, ну, сышлі з жыцця, у тым ліку некаторыя, ну, хтосьці праз рост, а хтосьці праз ціск, які іх аказваўся таксама. Вось. І новага пакалення навукоўцаў, на жаль, няма. Ніякія праграмы, дзяржпраграмы не фінансуюцца. Ну, тут патрэбная вялікая, вось я вам цытату прывяду з кнігі, з кнігі вось Яблыкава, сумеснай з Несцярэнка. Там кажацца, што яны кажуць пра тое, што без маштабнай праграмы, магчыма, міжнароднай, якая б закранала і Беларусі, Украіну і Расію, без маштабнай навуковай і медычнай праграмы на гэтых тэрыторыях забяспечыць здароўе насельніцтва нельга, і рызыкі павышаюцца ў разы. І, на жаль, вось зараз няма, нават мы можам казаць, вось, напрыклад, экаактывісты, там мы будзем казаць нешта на чарнобыльскім шляху зараз, але мы можам апеляваць толькі да таго матэрыялу, які ёсць ужо. У нас няма звестак, інфармацыі атрымаць практычна немагчыма. Вы паспрабуйце журналістамі зрабіць даследаванне, да, пра, напрыклад, статыстыку анкалогіі і сувязі па гомельскім рэгіёне. Вы не знойдзеце інфармацыі нармальнай. І таму вось гэтая, ну, мы апынемся ў такой сітуацыі, нам кажуць, а дзе вашы доказы, пакажыце статыстыку. Няма, яе не збірае ніхто. І гэта вельмі вялікая праблема, патрэбна у першую чаргу павінна, што была павінна зрабіць зараз дзяржава, каб аднавіць вось, ну, калі яна раптам вырашаць гэта. Гэта не паднімаць зноў сельскую гаспадарку і лясную там на гэтых тэрыторыях. Тое, што зараз робіцца, гэта жахліва, гэта пад'ём гэтага, ну, ён атрымліваецца, мы падымаем назад радыяцыю тая, што сышла ў грунт. Там распаўсюджваецца зараз амерыцый. Вось плямы плывуць. То бок там шмат праблемаў, пра іх можна толькі вельмі так кропкава даведацца. Зноў жа, яшчэ раз пра калі вы, ну, хоць нейкія звесткі, да? Прафесор Бандажэўскі, мы недавно рабілі прэзентацыю, ён онлайн прысутнічаў, і ён прадстаўляў сваё даследаванне пра, ён вывучае в Украіне, але аналагічныя Брагінскаму і Нарвлянскаму раёну зоны забруджвання. Ну, так, я думаю, што радыяцыя ў Беларусі і ў Украіне аднолькавая. Так, ён вывучаў вялікія, ну, ён працаваў з вялікімі групамі людзей і дзяцей. І яны зрабілі такую выснову зараз, якая даволі шакуючая. Яны давялі, што тыя дзеці, што жывуць на гэтых тэрыторыях, атрымліваюць гэтыя мікрадозы, ну, якія нібыта все дазволена, да? У іх адразу у іх ёсць парушэнні генетычныя. Ну, калі мы кажам генетычныя парушэнні, людзі адразу уяўляюць нейкія мутацыі, якія бачна звонку. Не. Гэта ў першую чаргу парушэння імунітэту, вось як Іван казаў. Гэтыя дзеці, яны хварэюць, яны вельмі, ну, усе хваробы чапляюцца да іх значна больш. Потым у іх парушэння... То бок яны не пакутаюць непасрэдна на анкалогію, якую мы прызвычаіліся наўпрост звязаць з радыяцыяй. Вось глядзіце, сахарны дыябет, гіпертанія ў 5 гадоў, да, парушэнні краватворнай сістэмы, сардэчна... То бок гэта могуць быць абсалютна любыя праблемы. Розныя, зрок, дарэчы, ну, вось зрок таксама, фармаванне нармальнае там апарата ў нервовай сістэме. Карацей, гэта невралогія, гэта ўжо зусім не толькі анкалогія. Канешне, анкалогія па прагнозах, ну, таксама расце, да. Могу по этому. Да, вось, дарэчы, Іван можа даць. І вось Бандажэўскі даў гэтыя дадзеныя па украінскіх дзецях, па беларускіх дзецях няма. І вось толькі Іван можа пацвердзіць гэта, ну, з практычнага. Іван, дарэчы, ну вось мы так паступова пераходзім да нашых часоў, з тых часоў, з часоў аварыі. І тут у мяне да вас ёсць такое пытанне, што за гэтыя 30 гадоў, за апошнія гады распалася больш? Гэта цэзій, гэта ваше здароўе, ці гэта ільготы ліквідатараў, якія ў іх былі і якіх, я так разумею, амаль не засталося? Самый быстро распался, конечно, этот йод, от которого у нас аж внутренности вылазили, кашляли и так тогда в первые периоды. Вы знаете что, распалась справедливость. Допустим, льготы я понимаю. Я, сравнить тот, як ще Союз був. Я по общесоюзному тому удостоверению, як ликвидатор, я мог 2 рази в санатории за год бесплатно оздоровиться. Причем поехать туда и вернуться обратно, бесплатно. Мне, то есть, это звучало так. Бесплатное оздоровление
в санаторно-курортное институтно-санаторное лечение, проезд к месту лечения и обратно. Потом один раз в год. Потом, короче говоря, як пришли, уже санатории отпали. Тобто санаторії відпали Потом отпало проезд. Потом отпал, короче говоря, проезд у городскому транспорте отпал. Потом, короче, отпал льготы на лекарства. Не, сначала на коммунальные услуги, то есть там электричество, газ отпало. И теперь уже и льготы на лекарства. Доходить до того, ти можете представити, ну, у цьому году пройшов саме планове лічення нормально. Не знаю, що повлияло. По-моєму, в прошлому чи позапрошлому я проходив, сам купляв уколи капельниці, тільки безплатно лежав у больниці. А раніше було, допустимо, як особливо, як почали у нас ті льготи забирати, доходить до того, що приходиш на плановий осмотр, коротше, казалось, про яке Настя говорила, щоб побачили, як накаплюється, щоб статистика якась була, щоб знали, що, щоб вони знали, що з нами виходить, і все. Приходиш, напишуть у направленні здати з вени кров, як наркоман, так тобі ж безплатно. Як ти інвалід Чорнобиля, ви з приста свого принесли, кажу, ні. Все, значит, мы у вас кров брать не будем. Так я говорю, так вы тут на направлении так и напишите. Отказано в заборе крови в связи с тем, что не представишь приз. Так подумали, ні, ну його баню. Так достає со шкафчика шприца, добере у мене кров. Представляєте, інвалід Чорнобиля. У нас таких, що на станції були тільки два дурних Івана. Один пожарник і один я. А які льготи у вас ввогуле зараз засталіся? Я так розумію, що перелічити їх можна худшей, чим ті, які вернули. Я вчора. Що засталося? Як єсть? Я це у вас питаюся. Я не знаю, які льготи у мене є. Вчора, як у нас була дискусія по поводу з партії «Зелених» після просмотру цього фільму об Чорнобилі, мабуть, у мене таке питались. Так я кажу, я таких льгот не знаю. Тобто я не пользуюсь, інвалід Чорнобиля третьої групи, не пользуюся абсолютно ні одною льготою. Якщо була вторая група, то яка різниця, ти чорнобилець чи ні? Вторая група, це дає льготи. А статус то, що ти ліквідатор чи Чорнобиль, ніякі льготи не дає. Мені іноді в шутку кажуть, я вчора так їм і казав, що кажу, а поступлення в вищі учебні заведення. Я кажу, ох, який я щасливий, що в мене така льгота є. Для мене це, я не знаю, кстати, є вона чи не є, але для мене це просто не актуально. Зачем мені така? Ну так, здається, можна інтернат, коли ти ось з гэтых територій атрымаць па-за чаргой. Я не ведаю нават пра паступленне, але калі ти пераязджаеш у Мінск, ти, відаць, можаш там нейкую асобную чаргу ў інтернат стаць. Не знаю. І гэта все, што мы можам прыгадаць. Це те, що для мене було б актуально, я таких льгот не знаю. Я ими не пользуюсь. Які льготи вам найбільш потрібні зараз? Ось давайте пофантазіруємо. Мені треба, щоб мені вернули ім'я. Це саме, що мені треба. Поки я був ліквідатор, я на ті льготи їхні, так не сильно то обращався. Тобто, мені проїзд був безплатно, а як я сижу на ровлі, колупаю з тої землі, не так для мене, допустимо, актуально. Льготи на лікарства, більш актуальна вже тема. Колись було, як успомню, поки допомагали ті американці, поки мене назвали, сказали, що вони кляті американці, да всі погані кругом. Вони ж нам допомагали. І мені, допустимо, що мене з того світу витягло? От є у порошочках, які є вітамінчики, полівітамінчики, це японські, да ті є церебролізин, швейцарський було. А потім з церебролізин перейшли на церебролізат, а потім перейшли на те саме, як воно, коротше, і все. А потім стало платно воно, де на цьому всі льготи кончились. Так ще я це мог би перенести. Ну як у мене забрали, що я вже не ліквідатор, а просто пострадавший, оцього я перенести не можу. Цю льготу мені вже, я бачу, ніхто не верне, так хай вони задушаться. Я думаю, що у держави яшчэ ёсць часу гэтага ўсё менш і менш, таму што ўсё менш і менш застаецца тых, хто ахвяраваў сваім здароўем, ахвяраваў сваім будучым, сваёй будучыняй дзеля таго, каб ліквідаваць аварыю на Чарнобыльскай станцыі. Я думаю, што па гэтай маёй тырадзе нашыя слухачы ўжо пачалі разумець, што час нашага эфіру скончаны, час нам развітвацца. Іван, дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас. Здароўя вам. Я думаю, што ўсе, хто зараз нас глядзіць, зычыць вам здароўя. Вам дзякуй. Да пабачэння. Анастасія, дзякуй таксама. Дзякуй. Часу менш засталося і да будаўніцтва Астравецкай АЭС таксама. О так, дарэчы, не запыталіся мы, як вы ставіцеся. Але, ладно, ўжо зробім гэта па-за эфірам. Сустрэнемся, Анастасія, з вами на чарнобыльскім шляху. Я думаю, магчыма, з тым сім з нашых слухачоў. Заставайцеся на Еўрарадыё, слухайце нас далей.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4, а 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.